Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay basa ti Santiago 1, versikulo 26. Mabalin a mamati ka a naimbag ka a Kristiyano. Ngam no di mo matenggal ti dilam. Alilawom ti bagim, taawan serserbi ti kinarelihiyosom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sa di numanan ti papanam si Kaabi, an-anuam tagabyon. Iti ayan da tatagudo, apay ka di. Di mo ibaga ang makitangdan ka manan. Makitang danak nga agpaiso, ada ka di parikot. Anya, makitangdan ka kat Domingo ita. Ha? Makimisa kayo umitakan lakay mo. Manmanula ang makita kayo ang makimisa. Kasla maminsan laang iti makatawan. Ne, saan mo't Saan ang maiparbang ti kastangar aramidan nyo? Trabaho lang ang kanayon ti aday ti utak nyo. Agbain kayo umita. O, kitaan na. Di Domingo nga addaak ijay simbaan. Naimbaga bigat mo, Eldon. Kastamat kan ka, Joan. Nagapang, Adala na pan ko ginatang dita store. awan ka di ti aramidam ita. Nawan, katagkuyog ta makimisa. Kwa, makimisa ak ita, ngam nitatang ti kaduak. Di mo kaya't ti makimisa, iti pakimismisa. Saan mat amabalin na pilitin nak? No saan ko akayat ang makimisa iti pakimismisaam. No kasta, ijay laod manan ti papanan nyo. Una, tay sumot ti kayat ni tatang. May mayat iti ayan mi. No ijay ti pakimisaam, sigurado ang maisalakan ka. Ijay laod ti papanan mi kan ni tatang. Awanan ti maramidam, tay ijay mo ti kayat mi. Papansin launay mat day nga duguan. Apay ni Joan, Ipilit na makimisa tayo iti pakimismisaan da. talaga ako rusunada na ka, anak ko. Saan akaskan kwa na ti kayat ko, tatang? Makimismisa nga agpaiso. Ngam kas jay mati ugali na. Palangguad nga agsasao. Kas jay ayamat ti makimismisa. Madakan ka na ita, anak ko. Kan naibagak mat kan kwa na nga adda nobya ak. Apay nga agpapansin pailaan kanyak. Apay pailaan nga ipilit na ti bagina kanyak. Saan tayo nga amo no anyamot tanday ti kapanunutan na. Awan respeto na itipada na a tao, tatang. Bala, di tan pagsaritaan na diya kalugaran tayo. Agdigos ka kitdeng, tapno saan ta amala daw iti papananta. Pangipanam iti sida nga insupot maw si ka Joan. Itad ko kini Eldon nanang. Na, apay nga ikam da nga Eldon. Wala, tabarang mainlab ka niya. Ay, agar aramid ka manon. Adanubya day jay. Mabalin pa, nanang. Jak amukid ka. Saan da pa'y matanag kasar? Kan may isa, adayo ti pagtrab-trabahuan ti nobya na. Saan la aday na? Napimpintasak ngam ti nobya na. Adda na talagad at trabaho. Kan, relihiyosa ak. Amok ti makimisa. Kat, aramid pa'y nga ron ti relihiyo sa tao. Ti kastangar aramidam anak ko. Nanang, ay ayatek ni Eldon. Kat aging gaasaan da pa'y anagkasar iti nobya na. Sa anak amapukawan iti namnama. Ay, pakawanam, apo. Para kang ka, Eldon. Anya day ta? Si daan Anya ko mapingay. An mo ngay day ta? Sigurado ang magustam day to'y. Siyak tinagluto. Pasensyakan. Ngam saan ko nga awatan day ta? Ni, apingay. Sayang mo't no di mo kaya. Itid mulatan iti sabali. Kan mabalin. Sardangan nak kuman. Ha? Napatag tinubya kanyak. Katjak kayat amadadaal ti relasyon mi. Gapukan ka. Ang Eldon. Kanayon mo nga ibaga, arelhiyosa ka. Saan laang kumanga iti sao? No dikat, iti aramid. Anya ngay ita. Saan na batla nga inawat ti itad mo kun kwa na?
No di na kayat, di saan lang. Saan lang mat nga iso ti lalaki dito yung lubong? Ipilit mo mo ti bagimkan kwa na. Anya nga ita. Di si kamat laang tinabainan iti sangwanan na. Sana? Ay na, agtanang ka ngamin, anak ko. Ay nananang awan pagdanagan nyo kanya. Tamok tar aramido. Na, amom tiyar aramidam ko nam, ngamnay, may lawlawan ka mo. Ay, agulima kayo nanang. Didak pa'y kasarsarita. Tamadi timud ko ita. Maditimod mo tadi mo mo't kayat ti mabagbagaan. Anyat ko nam, Noel lakay. Saan tangag trabaho ita? Saan pa'y bakit? Apay ngay. Nabayagan na saan ta anak kimisa. Makimisa tangarod ita. Wala. Makimisa taman mo tapno saan na panunutan ti Diyos na nakalipatan. O sige, agdigosak nga rudan. Agawaam tapno saan ta amala daw. Pakimisaan tagayam. Iti sigo na papapananta Alan, agawaam ti agtigos ta nakababain ti maladaw. Oo. Adda kayo matgayam, Noel. Naimbag man, tanapanunot yu ti makimisa. Italang man ang Joan. Uy nga rod, apayakas na. Makimisa kayo laang no kaano akayat yu. Wan nga rod. Kamalimi da jay. Nakababain man tikas na. Kasano ang mabindisyonan kayo? No di yu amo ti agdayaw iti apo. Ha? Amomi mo't day ta? Amomi nga adot pagkurkurangan mi. Matlagayam. Apay nga rod akas na ti aramidan nyo. Kita anak, always present tunggal Domingo. No saan kami ngamin nagtrabaho kat agbisin kami mat. Anya a klase ti rason dayta. Ad-adda nga agbisin kayo no saan nyo nga ammo ti agdayaw iti Diyos. Nakitang akinasarita na kaitay dayja a Joan lakay. Apay ka di, abi bakat. Anya timbaga nakin ka. Apay ka no amakimisa talang no kaano akayat ta. Ti kunanapay kat saan ta amabindisyonan no di ta mo ti agdayaw iti apo. Imbaga na daytaken ka. Wan bakat. Aklunag nga damat nagkurangan ta. Ngamin, manmano ti panakimisa ta. Angam saan kumamatakas niya ti panagsasauna Apay, sa bali manan, ti tono ti boses na. Wan nga ron. Nunad duma. Kasla kayat daklaan nga ibabain. Anya? Makapasarot ti makimisa no kasjay. Sigurado nga ado ti nakangag itin sawang na. Kanayon na nga ipanakal a religyosa. Ngam kastamat ti aramid na. Nagpatingga iti sao ti kinareligyosa na. Di namat may apply iti bagina. Pudno ka di ti istorya dagiti gagayem ko, Joan. Anya tindanon dakan ka nanang. Imbabain mo kanumot ni Noel iji simbaan, idi napalabas a Domingo. Imbabain. Ni, saan mo ta? Binagbaga aklaang mo't. Sa bali ka no ti tono ti busis mo, kabayatan ti panagsarita yaw. No inikanda iti dakas akay papanantin sawang ko, ay katadamutin kadakwada day tananang. Saan adakas, no kayat mo abagbagaan di tao. Ngaminton sumaruno, saan kumamot nga iti sangwanan ti kaadwan. Ay nananang, awan dakas nga intensyon ko. Awan dakas nga intensyon mo nga agpaysua, ngam napabain ang ti tao. Ti panagkunam siguro kat, sikan ti kalaingan, kan kangatuan, iso akasta ti aramid mo. O, apay akas ta tila nga managawid, Noel. Saan mata may drawing ta itsuram? Anyat na pasama kaya? Sayang bakit? Sayang tinuang ta. Apay ka di. Nataykit din. Anya, kasanuan na tay. Diyak man na mo. Kasano ngayon ita? Pangalantan nga iti kwarta maigatang iti agas ni nanang.
Ayan ngayon tinwang. Aday jay Jakmat nga rod amo na niya ti aramidag. Anya? Kasaritam ni Tata Puldo. Di na pa'y amo anatay tinuang agatahangan na kuma. Wen, pudno tinadamag mo, Joan. Kaano lang ang idina-ospital ni nanang yo? Ita, natay manin tinuang nga ilako yu kuma. Saan mi nga rod nga mo ti aramidan mi? Dayjay anwang laang tinamnama mi. Ngam, kasjay pa'y laang mo tinapasamak. Ay, do sa'yo lakit di dayta. Do sa'yo, tadiyo ammo ti makimisa. Saan a consistent ti panagdayaw yu iti apo. Iso akas na. Inikan na kayo iti pagnakman yu. Saan mat siguro ang pagayat hanti apo tinapasamak? Makimisa kayo mat ngamin. Tapno mabindisyonan kayo. Akas kanya. Oray saan adi Domingo ti panakimisam eh. Sana kaya ta sa unday ta nakalipat kami. Ay nadi ka nagpalawag. No amuyol ako mater aramiden nyo. Saan ko maamapasamak ti kasta? Saan kayo kumaamados-dos sa ita? Gapaw, takasta ti mapaspasaran na. Kastamutan ti panagsasaom ka na kwada. Apay, perfecto kaaya. Konsernak laang tata. Saan nakaperpekto ngam amok ti makimisa. Makimismisa ka ngagpaysaw. Ngam awan mo't nagdalanan na. Panagsasaompay lang kat madlawon at tangsit ka. Ay, awanan nanang. Madusdos sa matin ti kalugaran tayo adida ammo ti makimisa. Asino akalugaran tayo ti dakdakamatam? Asino kumapay? Daabi akan Noel. Natay tinuang nga ilako da kuma. Anya, Iso asaan ngagprogreso ti biyag na. Iso asaan ang mabindisyonan ti trabaho da. Takas jay da ngamin. apay nga rod akas ta ti panagsasao. Kasla pakaragsakan pa iti mapaspasamak kadakwada. Saan mo ta? No talaga concern ka kadakwada, di ka agpakalaeng. Sigurado ka kaday, ahustaw ti isawsawag mo. Ay nananang nembaglaangan ata sa anak akas kadakwada. Uray di Domingo ang makimisa ka, no kasta ti trato mi ti padam a tao, awan latam mo kanako. Ti kinarelihiyoso ako nada, kat makita iti aramid, saan laeng nga iti sao. Talaga managdakdakas day dya, Joan, tatang. Sigo day nakasjay. Nalabos mo tikas dya panagsasauna. Amo na lang arudan akas dya ti pagdaldalanan ti kaaruba na. Concern ka nung arawd. Ti ibaga na kitdi, kayat na ti agpasikat. Kayat na nga ingato amis mo ti bagina, iso akas jay. Sang kaibaga na pa'y matngarod a relihyo sa tao. Agpatinggalang iti sao. Di na matakderan ti kinarelihiyosa na nga ibagbagana. No siyak lang ti pangibagaan na itikas jay, tatang. Ang mga numatibab ko. Ay, si kakit di matil down. Ay na, tatang. Kas jay ayamat ti relihyosa. Dakas ti rumrumwar itingiwat na. Hello, nanang. Sa dino ti ayan mo anak ko, agawid ka kumapay. Oh, apay kasta ti boses yun, nanang. Mauruhuram ti balay ta anak ko. Anya? Tila ang laptop, rice cooker kan bagmo tinairuar ko. Kasano anang uram, nanang? Anya ti narami jo anya. Ay, madama pa'y lang nga imbestigaran na tinapasamak anak ko. Ay, Diyos ko. Unay matantikas na mapaspasamak. Nadamag mo ka di ti may papan iti balay da Joan anauram lakay. Uwan bakit? Wirings ka no ti makagapo. Isumat lang ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Sa dino ngayon ti pagnaadan da ita. Adada ija barangay hall. Kasi damit. Huwan nga rod. Mangtagta ko maitinatang kandilata. Mabalin mo't. Adamat mo lata. Agburas ka man nga rod. Taitulod ko ija barangay hall. Mais ngay. Kaya't da nga ta. Mga alakalatan. Kaya't ni Nana Anita ti mais lakay.
Ni Joan mo't ti agrigrigat ita, tatang. Aglablabas tumot nga men. Do sayo lakit di dayta, kun kunana ka ni Abe, hindi na tayo tinwang da. Kat alya nga ita, nauram ti balay da. Kasla perfecto ngamin nga agsasao. Plano siguro ti Apo daytoy. Tapno agnakam. Siguro nangato ngamin una iti purwa ni Joan. No saan napakumbaba da Abi ken Noel, ay amangan no katawaan damutten ni Joan ita. Nakunayo pa'y tatang. Dalam makita na pagkamalyan, wano pagkurangan ti pada na tao. Ado ti sa una. Ngam di namat makita ti kamalina. Bareng agnakaman anak kaw, gapoy tinapasamak. Nangalaan nyo itinatang nanang. Inted ni Abe. Ha? Inted ni Abe, asaan a religyosa. Daabi kan Noel akanayon mo apagsawan kan iruruman, tasag paminsan dalaang a makimismisa. Nanang. Naimbag pa'y dagita isag paminsan laang a makimismisa, tanakasingsingpot da. Diyak mo nanang. Diyak mo no kasano amang rugi tayo manan. Nauram ti balay. Diyak laing pagarup ama pasamak ti kastoy. Nagbalin ka na tangsit. Gapo ta ipagarup mo, anangat nga to ka ngam ti padam a tao. Kanayon mo pa'y nga ipanakkel a religyosa ka. Anya nga ita, di si kamot tan tinadusa. Nanang. Pag nakmamday ta, Joan. No awan nga men tinasayaat nga ibunga ti isawang mo. Nasaysayaat no aguli magkalatan. Agbalin tayo a religyoso saan laang nga iti sao. Ipakita tayo babaan iti aramid. Babaan iti kinaimbag tayo, iti pada tayo a tao. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.